بيوم كده سنت اللي بانك إذن الحمد لله. ما شاء الله باقي اللي ونو برسيت إن شاء الله تعالى أنا مقدر أنا ممكن لا درس اللي قدام هاي ده بيت اللي ملي إيه ورا ما شاء الله تنما برد الآن خلاص قا لا تسنو تقول كوبي ده دي في نقطة يوم من خيام فونا ينفونا تمام تادي قالت بلي بليتي أكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلتوا تاني ديجرتوا تجهينا له بالله في ددر ميديان أرا وجيران ما شاء الله ديوتن دوغال نبنه وردو kan juga isin len esapatni yetun kesen dulu nuti hajan bajisen wadine bias beras habare haja takai jadibe anis bikka ummata wajdale nuti bitura de genu delegati asati ki hade ada khalat sani chakara banne ya in akmat tujid ya in nu fasan jitu robas akmar ka kamne ti ka kam namalle robas gadim roba ma sha Allah khara khanya dibe ti asani binu bal da ta chajiran arran tanah semua kubani lian tenya populiti tenya lian Muhammad Abdullah juga lian Muhammad Abdullah nama askes adan kana khaysati aku misani dalade chulu an ninti ifadesi mali dink isi fatter kana de tayo ta torto riya isi kana fi jolen sun dachi sami mali miji yontun afan oromo akka khenyatti haso kana bi dalade dufete sinigere garu jolen askes dalade afan oromo dirbi haso afan somali di afan araba hordofan hada abbare bakatin gafade de jira isin durotille isi di sesi mana khenyatti hada abban kiya hada abban kenya nuti afan oromo nuti haswan ni gutise afan araba alattuni battan bikarati je mana khaysati openyan qoraisa akka tamam kana akka khaysanitti haso ende hijan ar umma sani bitane tulala jolle san haso sani gatalo nanya nuruddin atille wan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبتك الدكتورة بالراورتي في قسم دير ميديا. إيجا جدتي خرخرة ملة ترى أنا سبيت يرو لف يرو هدو برجيت كوان تو خراب برادي من دفع. بعدين كان نويدين سنجا. إيجا قسمتك ما براد سنجي سنتي. إيجا يرو إيرا واللبات ترى سني وجيني. أمّا دبي سنغال ما وركمنا مجالين وقرر وقار كين برتة زبيج لروباني أمّا الإسلام ولتي لما جنان أدان مدي برتي قطية فتين وحسن الران تنوصل سني جنوبا وان خنا بودي رد له قدام نص مجرى أمّا تكتبي سجرا إيه قال يا رب ما دران سني سنتي أفان مرموت يسجعلا تبجودا يسجعلا نمي في هرق السودان جرسن جالا جودا خوان ليال سلو بيتي حسن والله نمد دان ديباتوري الران تنغا ميل يال وان سنجتني يدني نمني دلا ولين نما هيتي سيغرتي نمنا مولي فروم سينو دلا ولين نما هيدا سنيفو حانغب نما دلتكنا دلان جرا في بتاسي دلو مدلا لما نويتو اكورن تبي تكتيا جاترني الرمو وانا سنة دلوقتي نشوفي ويدنا جبا ورموت بيجرا الفلات جاني فاسكي سجرن هدو قدامنا ولدي أما تنا غير ريال سندبرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا برا أوروتي في أردفتوتا ددر ميديا عن الليالي جامع دلتواسيتي أكسي حاسيتي أفهم روما ما شاء الله لك تسوت لي أنت جمال بيتا عن سين دقيقة بني مالش ده دقيقة بتوع خوي توات هذا أديتون أفهم روما كمان في نور دين تبى نهاد بتكنا بيجا تيجي لا تيجي بيجو أران تاني تون لقوا ده أمته خينيان تهريب لك جان نمنس كيسة ده تني بيتانسا تهريب لجاني نما خينيان تفوت ولا نما خرادي مو يو أتفوتو فيتله يا نما خرادي مو كيف فوتا جاني سرها سوال ده لا إنساني يو خينيان رم تيس إرتساني ليه يو ده لا بيارو تيرم أكاسي جاني تلا تهريب ليه فوت بري arran tuan kan ada memsisu hawi amna ramiki yon tu gara kenya gorte jolen tu won tir tu bere tu da madi buddisa da won dinu buddisa mani sani wan tol tefi wan khana adde mi on tu len kara kenya as deviti arran tana wan kana len si wajite jolle eske so wan tana bar sutana dor kam nete mi on tu kara kenya as deviti afa oromo khon mugar tangana galiki sin tu tagar tani tan takasi diante me abbanke yo khin umante mana khaysati mal sinje chadron دوغادا هذا بتيابان خيا من خيستي أفان أورومو بتهاسوان أفان أورومو نبرسيسان ده بيتي جزياني في على باتن نمني أفان على باني برتني
mana barnoota akka jedhe afaan arabaani barattan afaan hundanii barattanii laakiin ammoo afaan keessan nuti isin barsiisaa jaanii afaan keessan isin irratti dirqama irraanfachuun qabdan jechuun mana keessatti isin qaraasaa turan isin wajji haasoonis yaasa akkasitti nu barsiisan ni barreessaas ni dubbiftaas ni dubbiftaas maashaallah sirraa jee daa'u arraan tana akkasaniifuu ummanni dhala gizeenii fi dhala asitti taariflee namaa jechuun firaadhi. Bikki jirtullee hordoftoota laala bahar dandeenyaan haadhu fuunneeti asirra dhufnee irra liyaan fuunee ni beeka likki beeka warra hojii dhaatanii innillee kaami isaan irratti qootaatu micoon tun obboleeyyan isii wajjin warra walis saahibaati asan isiniin jennu kun tamam ni beeka likki beeka jechuudha mee waa inni fidu gaa tamam michi ijoollee waan feetan irraa gadhaa isin oromoodha maal akka uummanni asii ijoolleen harka isin irraa hin muramu waati jiru kaasu jirti jechuudha. Tanaafuu liyaan afaan isii irraa ni dhageessan waan isiin jettu warri keenya mana keessatti afaan oromoon nutti haasofnu alatti waan arabii bartan mana qaraatiitti fi alattis ni bartan kana dirqama afaan keessan haasawaa jedhanii dinni nu kannanidha akkasuma dinni nu kannanii ijoollee keenya guutuu afaan oromoo yoo haasofne afaan aadaa abbaa keenyaa yoo ni haasofne homaan qabu. Deebiin tillee akkasumatti yoo dhiira oromoon dhiira biraa jaalachuun qabnu dhiiruma oromoo jaalannee dhiiruma oromoo heerumuu qabnu. Maali isaan kun wanni taariif leejaaniif takkitti anaa siraa baruu barbaade liyaan teenya. Wanni taariif leejaaniif nuti walitti oromoo isinis oromoo maa bara. Isaan waan oromoo biyyaa sana tuffataniif maali? Namni asitti dhalate akkuma nama asitti filaala. Warruma biyya tanaa yaamanii. Biyya teenya ammoo biyya teenya irraa gizee dhufan taarifa jaanii dhufanii miti. Kanas maqummaan isaanii taariiflee ta'ee jira. Taariiflee ta'ee saba sarara jaani. Ayi takkaa garuu taariiflee ma keenyaan jettee. An jenne injoo fillee yaadan qabu. Isaan kun abbaan isaanii asitti dhalanne eessarraa dhufeeti asitti isaan dhaluu danda'e isaan abbaanu akkuma namammaa tana isaan taariiflee jaanii nama maqaa moggaasanii namarra addaan nama dhiiban kanatti dhufa abbaan isaanii kanuma dhufee si dhaleemi. Duuba abbaa nama biyya dhufa kanaan taariiflee jaan abbaan isaanii sanoo maal jaamu? Abbaan isaanii abbaan keenya abbuma keenya taariifleen jaamu. Garuu namni abbaa fi narrabsu nama biraa arrabsa. Akkasisaniifuu. Egaa bikkaraa dhufee narrabsu jechuu fayyadamee. Namni akka keetii xiyyaatu kun nama gaariidha maal beektaa? Har'a abbaan isaanii kaas keessatti isaan dhalli kun biyyuma irraa dhufeetti akkuma keenyaa kanatti nutumaa asitti dhufee ilmaan keenya asitti dhalee jira. Biyyallee jiraatan amma biyyallee galchinu asitti gurguddatan. Har'a gaa ilmaan kiyya yoo nama kiyyaan taariiflee jedhanii nama kiyya tuffatan ilmaan keessan ni gatan akkaan beekutti. Maaliif bikkaan irraa dhufe hiddaan irraa dhufeetu isaanii Oromiyaa irraa dhufan isaanis anis Oromiyaa irraa dhufe ijoolleen xiyyaarraan tana yoo kaatee nama kiyyaan taariiflee ta'e gateetu ofirraa darbuu isaanii naara jira akka kiyyatti beekadhu. Garuu abbootiin isaanii yoo akkuma isaan nama tuffatan kana waliin nama tuffatan waliin kaa jechuun intala taariifleedhaaf akka ni kamitan maal jaantaate waan addaa tun. Haadha abbaan nama tuffatanii. Ijoollee maal ajjoo ijoollee asii dalattee waatu tokkos namaan jaa. Akkasii namuu bara afaan keessanillee bara nama as jira nama biyya keessa irraa illee dhufeellee hin tuffatinaa taariiflee hin jeenaani akkasii. Amma gaa asirra waan xiqqaa jira liyaan amma jechi amma baggartee osoo nama asii dhalate kana hunda waggaa jennu addunumaa boqoo maali nu beektaa amma gara olii gara shimaalii gara sanaa akkana olii sun ijoolleen asii dhalatan akka warra asii kanatti taariiflee hin jaan jecha kanaa namaan hin jaan qabaniisi maaliif gara addan kanatti warra karaa kana jiraatu kun maqaa kana namarra maxxansanii deebiin maas ati yoo gizee fakkeenyaaf dhalaa Somaalee saahiboota ni qabdaa miti Arabaa ni qabdi namoota adda addaati wajjin saahiba qabdaa miti warra saba biraatiis isaan san afaanuma isaaniitiin dubbatame afaan Somaaleetiin. Arabaa isaanii dubbata Somaaluma. Okay, duuba warreen isaan laftiitu Oromoodha. Afaan Oromootiin waliigaluu dadhabanii afaan namaatiin waliigaluu afaan isaanii caccabsee fakkeenyaaf nama biraa fa'aa gaafataa waa jechuudhaaf afaan isaanii dubbachuu dadhabuu irraa kan ka'e. Afaan namaa immoo afaan isaanii caalaa beekan wanni maaliif bakka afaanii kanatti deebina aadaa fi afaan wal qabata wajjin deema gartee amma dubbummaan afaan dubbachuu dhabuu kunu kana machi dhiibde gartee fakkeenyaaf amma taariiflee kanaawo kajoo kanaawo namni kun sila afaan isaa sirriitti beekee afaan kun afaan wala taariiflee yaanii barachuu didde ijoolleen qooyi. Maqaan afaan ni beeran. Laa kanaafi miti lakkee. Afaan yoo silaa mana keessatti afaan baratanii. Afaan makanaanu nama keenya ni jaalatanii miti afaan kana wallaala ta'uu mala mungkin yoo ta'es. Amma maal beektaa? Amma ati warra keessaniitu mana keessatti isinitti haasawaa afaan Oromoo malee isin yoo waliin teessanis akka afaan biraatiin wal dubbanne isin godhe abbaan keessa yaanii afaan keessa waliin haasawaa jaanii isin lolee jechuudha. Sababa isaatti afaan keessa isin guddachuu dandeessan isin.
إنسان هذا أبانو يوخين صومالي هاسون يوخين أربعة سن جولين تنتي من خيستيز خانم دقيسي على تيز إيه خنا خيس ولتي جولين تنتي بدي أمو إن التناقلان أبان كي يكون عندهم تكاليتي في يوم ما تيتم إنسان يكون عندهم تكاليني أنا ما كخيت دفعن رمو هاسو جولين ترى هنجر قوم ربيتي مالي جولين ستراتي أفان رمو خنا أكنه بريه أكاسيتي لال جيتشة تقولي تودا بربادن تمام وهم برافا جان قرو رمو يفينجان تكناتي خرالي لياني تسنديسا لياني أتي أبان كي بيجتا مرادو يعني إثيوبيا ور أوروميا ديتي أكان سر أديكتي أبان كي يورا خراج cari mala mal sai harawaja motor kan aja tensa waraja ati aywa takana di gardu to kanyum ni ci yontun dalo ta fabban ni si war harawaja ati asdufani abban sai du asdufe hada habban akmat manti wal fudan sitti jolle bredu tum masha Allah kai sawat bele make up da sitti ma bele shan kap dala make up da dala afur dirashan dala afur di dirashan hay masha Allah sagani